B'total ta' 74 vot, il-kantanta Karei rebħet il-Festival Konkors Kanzunetta Indipendenza bil-kanzunetta Nistħajlek hawn, kompożizzjoni ta' Mark Spiteri Lukas u kidba ta' Paul Ellul. Fit-tieni post tal-festival klassifikat Kristi Spiteri bil-kanzunetta l-ħtija tagħna l-koll b'kompożizzjoni ta' David Joseph Sammut u kliem ta' Ritjen Frendo. Enja Magri klassifikat fit-tielet post bil-kanzunetta Bizzilla, kompożizzjoni ta' Filip Vella u kliem ta' Emil Kalleja Bejlis. Magri rebħet ukoll il-premju ta' televoting. Fis-serata finali kienu 20 il-kantanti li ppreżentaw kanzunetta oriġinali u b'lirika Maltija, 20 kantant minn 91 kanzunetta illi ġiet sottomessa fl-ewwel fażijiet tal-konkors. Din is-serata kienet ippreżentata minn 3 nisa, Valeri Vella, Ajlin Montezin u Kristin Haber. Bil-mistiedna speċjali jkunu r-rebbieħa tal-Konkors Kanzunetta Indipendenza tal-2023, Eliana Gomez Blanco u l-kantant Mike Spiteri, illi kanta verżjoni ġdida tal-kanzunetta popolari Fejn tħobb il-qalb. Il-konkors organizzat minn Net Media f'Dar il-Mediterran għall-konferenzi kien suċċess minn kull aspett. Festival li issa daħal sew fil-kalendarju mużikali u li huwa marbut mal-festi li jfakkru l-kisba ta' Malta Indipendenti.